au da butu chuko na matakabina ni kua na ulutanga leka ubea bosa kina sai kwa vango tokana kina rongo ena nona bosa na itaukeni bali bibesu vango na nona bosa na dhaba meu kitaka meu rawata kina nambula. What must I do to be saved? Ngona nona boso kwa ya virau o seila sabataki paula na ngau na rawa besu tiukina i bali bibesu ka tukuni vango ne bola tambu e rau ngai watara me rau langa sere na ngau na ninrendre rau ngai langa sere ngau na ni mbole rau ngai langa sere na ngau na tiko kina na baka nui mbeka se sayali kina na nui balatini tukuni they were in the maximum prison ya wili kane bola tambu na bali bibesu loma sara e bola tukuni bola tambu na lomani ngau na ya rau ngai sere kina sere baka binaka ngai mbasi kina ndonan raki bolo malang baka ndona atmosphere e create ki ni prestigo na tamata bambauta na ngau na ninrendre na atmosphere ngo ko ya balata na bali bibes tuni bango ni tandola na be besu kedenga be na tu lomani bali bibes ya sale rere walikina na soti ngo mbaleta nona responsibility tu ko men rapa na bali besu ya ke baka na nro na kai besu na mati ko ya na rosarangan tutungi mati ngai zabuto ko ya na bosongo mai na bunia lona ilo masaranga ngai zabuto ko na bosongo na dhaba meu kitaka meu rawata kina nambula. What must I do to be saved? O baka sa matakasara na baka tiubu na kena wase diwa na kena wase tolu tina diwa na baka sama ni nona sa rede tiwa na kalau ni baka sa sinichi ko na tamata na bono indondo no michukina ngai zabuta na kalau na bosongo atama ko sa tigo ibei belete ni rede ni na kalau ke siang beka ni zabuta ma atama turanga ni bukiyau se kemoni na nongunda uni bimbuli na dhaba me udakaba me rawat kinambula ia sa wili karau na kalau ni chiko na rere sa reda rana kalau ni chiko na mandua sa reda rana kalau ni sa chiko endo na lia dikina vibu tuni lebu me wa kuanga ni boroka na beka dakaba ya na kalau no kakun tara sa chiko kina nando na bian rombula just wanting to run away from him. Saat itu talangaki na endona mbula lupa iwale ka bina kati me buni tegi koya. Nangangandri titombu ni tamata ya andundu sei koya membula. E matata baka bina kasartu ngabona kalau na tangi ni turanga ni balongo. E matata baka bina kataltu ngabona kalau na sale i buni tu ata mambelete ni rongo dai na kalau ni tangi chiko mai na lona nona bina kata membula mai nangangandre titombu ni belia da ki rere mbutu tu kina atama ngai mbule kina na kalau na nona tubu ni bi bombulai his plan of salvation na bosa na salvation la mai na bosa na salvage ken balambale to find and rescue katukina na tubu mai iteni mbulikina na tuba membale chipediliam mesotabikina na ngangandre titombu o yiko bataki yao tuni bango na tuba ya ena bati gabu na kena wasi tolu tin kalima o kwena na lewi ni keteni maramongo kwengo na kemu meda na ngau na sa bosa tagikina na setan mai bona kalo kabe kai tuko kwa ya ena bosa wa pertania from the seed of this woman tuno kwa ya kwa na lago mai kina kwengo na mbutuka ngangia na no mungabo sa tubu kata kama na kalo na baka samalebu ni nona bina kata me yado na nona be bombulai e rakana ndau ni bandindi ki irna bunyi mai o irna marama sini tigo bir na seed e chunga bir na turang e dabuti ke that from the seed of this woman e bandinandinea ni tuba ni nona mai sudu na marama o meri sena ngoni ele wango e tuba balo malangi bakalo e senga ni tuba batamat e senga mandanga ni adokina na lewa batamat
kona natural law. Era kaya nira study taka, Mary was a virgin before she was pregnant, conceiving Jesus. Mary became, sa conceive taki Jesus, Mary remained a virgin, even though sa sudo Jesus. Because there it was a divine birth. Nia tuwana na kalo that I will plant a seed. And aloma na ketena na maramango ni kena meda na bunida. Do sona ngona na nonda itutu okenda sena ka enda botoka me menda do kaikina sena ka enda rawata sena ka urani ka na singibinani kuwa enda sadakaba e kila imbeka. Do iba tata o talitu ni nonda rani tangi buana kalo ni tundi na nangangande lomanda. Ia na kalo ya waragi ko makau cinga. Au saro baro mai buna usaka be tirara ni balotu. Nungu buna una lek nga kau kwa mero virus kiana tali buna una nungu buna. Ya na lek nga nungu buna. Ena sona ngauna na nonda senga ni bila kata nga me kilai na kam membalit kianda. Da sini bina kata me tau na kena bosa. Da sa mai buni taka matua tunga e songa na lenga itu weekend. Bu vale tau bi mate odolata tikongori sa ngalu taka tonga sa leia de me mata wigo na ngalu. You cannot share your problem. You cannot cry out to God. Sa mata utalibi ko na senga ni rao ni ko kauto bona kalo na kai tu wigo. Asa tubano china kalo na itubu-tubu ni no mubambulai. Ralanga tu tiko na maser ni ko na talano ni sinisudu. E tukuni chugi ni nioko ya sa varau tago china kake de membaliti ko na sikipinani ko. E so na ngau na nonda ndo wakando ni kenda tunga. Kena nonda na numambeka ninda sa rawata nambula. Sanda na numambeka na nonda analyze tagi kenda nga baka samba tamata. I am okay. I am all right. I don't need any help. I don't need to reach out to God. I don't even need to reach out to any minister. Say orto na nonggung kasi ni singa. I'm okay. Aro chuchungo. Sala iwabu na talitu me iwa tatao nino mukali wana kalo. Mutukuna ba turanga na dava meu dakaba meu rawata kina na bula. Au kadiba mai naturanga naturara lebu bagade ngui arkes me mai biluta ke ungit suka nganambong singkila ko chigini buna ungo sangiri mai biau ni sa tuguni bango ko ya o netona sa singini rani baka subu chiko sa bula diwa na ngone sa bakame sa lindende sa tuguni bango sa baka lila yikite chinan vidi dia kino no bakasam au tuna bango ba na dabai kongiri choma ikina chikuikiroi tangi da kana wachimu buana kalu tunda bichu na singaya ngingiri mo ko tuno ko ya sa wasudra ni tuna nangoni sambula bita sarai ni kirne dangu me dangu nangoni gon ndambi chungo no yada e sona ngauna na kalau sandola batuna materi katu bonni no bali. Na kalau sa kaitugani, I want to help you more than you want to be helped. I'm reaching out to you. I know what you're going through. Kaya kaya sini understand taka na tamatar, sini understand taka na bekamu, sini understand taka na wachimur, sini understand taka ortono no muitalatala, kaya sini understand taka na mga sini sindo tale. But I understand you. I created you. I want to help you. All you need is to cry out. Mutuna bango ba turanga au bembula eu nungu bali bola tonga bango bali bola ni tal kuroi ilas kuroi the numbers of phone call lagu tuan tu nak nungu tu marutak and these are people au kilasar ngau irango reseta mati sini lutunga ia genuinely nelon rabi lagu banakulu lepas ngono kilasar ngana tamatalut dua nakana nonda sinrain do vidi banakulu tapi sangarana kalu. We are so comfortable in our comfort zone. Tu ni bangko biko. Lagu lima masuk lagi vital tala. Harus jauh tu mendang aku. Bila kata mi masuk lagi ko, siang aku ni masuk lagi aku. Sebab kai juga nak kalau biko, laku mai biau.
ngai tuno I ko sianga au nanu me mesa rau tio tu mandanga na bulotu kino ni natura na marama na matakabina ni kuwa na kalau rongo da chugo ko na no mutangi iku ndambi chuke sini badal kana no ko chugo me na kalau na matakani kuwa iku sini ndambi ke wakadal ka rongo de bobinaka ke ubo singa be indonga na tamata si ubo chugo be rosi tolu na kalau ko chugo me ke ni kila ko you are going through something right now that he wants you to genuinely open up your heart and say I need you right now au ngandrebi ke mu sambala bu mai nungu dola tchiko e unga luta katunga au ngandrebi ke mu dona singa u chiku mai ratu kanda bulebu na chini karuna kalonga nambong lebu sa tandola ni nungu matini katumba sa viviani ndona marama me viri tagi ko na lomo ni bale me tangi daka wona kalo me me kaini veu tala sanga bangando ni bambauta sanga mai adu tungoni adu tuna ndrendre nungu lomo ni bubale e o marama lotu ndina u singini kila ni kaboro chigo na nungu bubale u bando ni au tunga nungu bubale mabotu lom au tuna bango ba kanta sa ribalut nungu bale ngabalut kau to pono kalo to lo kalo matali lai ke tu sando rongo tu tibal no na tangi tu bola indona madao na marama ngoni boka sangkaratu na kalo ono go rusa chigo patatal dona singa u sembera ni tala au ndambe ngani nungu bole bola usa rida ni bola to bango na neto au daga chigo na dona project renda kilambe ko irana primary school teacher na BEMTAP project. I was employed by Griffith University. Bola to bango in dona node I know you can help me when I need to financial control. Au se tira ratunga ni nungu bole tu mai buni bau. I know you can help me. Au to sarna node ya na ka be ulo bango ba au tu bango ba Sanjit. How do you know I can help you? I see in you, you can help me. What's wrong? Kagwa, come home this afternoon. Kau jangan balik. Kira unda bitoki na sasuka ini na marama na otina lecturer na FIT na nguna. Kira bosa tagi patikis na jauh seberi bawa cia sedorbo. Bosa tagi patikis sanjit. Usaka bona keluturang ni bukiau. Meu bosa biro na biotini ko. Obandam biro tu na bawa. Just give me a minute. Simber nyulap. Nomon rau lenga kidengo na sinra ni walian nomon rau yau kena kaitu bikin rau. Nomon rau lenga kidengo ena walianga ke bakan rau sabai mon rau solim bola becis. Singa kita masubata. Sangga kari ko lecturer baini. Rosali kau postcard tal cuma Brisbane biau. Tu nyalo cuma yo Sanjit. Baleta an Indian man who was an Hindustani decided to cry out, I need help. Kalau kita letangan tentu biar kau tu kena masculinity. Jangan, you need to go and run to God and get some help. Na malu mai na tamata, na malu mai, kana boleh tambah. Na dorbo mandangai na malu mai. Tamata kau na malu mai. Ia tamata wara kana kalau, ngan reba na kalau. Kawai, wana kalau tana kana boleh tambah kau ngona. Kau kawa, vivi tu kasing ni wada, laku tu kasing ni mamu. Na bosa baka pertanya tu bango, his strength shall be renewed and renewed every day. Au satini anala itu kutunga na sigibina ni kuwa. No mu baka dia ngwe tunga be chisu, rongo bina ko ya tu bana kina kalo mela mena lubiana. Ki ando tali na alternative, option tali ki akana kalo siang ko mandena ko na lubiangu, me tu bana tali don tu bana ngona ya do kina na lenga maiteni sakilasa na kalo. Human cannot save itself. Sinin raw ni ko bambulay ko nga patigi ko. They need a savior. Tubani na tuba kina na ngoni turango si Yesu Kristo melamay. Merawa ni sotabi kina na tangi and do tangi tu kina na tamat. Mo sinia londa. Nga ngandre ba na wanga mentang graba. Atu na bia undona turanga ni serua ratukini bitu kawalu. Ni sa dhaka indona wanga membeleta na lubiana. Sa vidi kina nona bakasa mo ratukini. Sa kilau kwa ya kemundo. Na wanga ngoe mo bulia kina na kango me warota kana lebuni kamunango kakedengo ngetu no ko biau tu sai au zivi na lomo ni bolilo tu matakali lai ni rese mode o irongo belete u tamata kilanga ke baga ni kila ratukini ndon tamata ba ter na turanga ni serongo do no bosando ko ndo tu na PWD mai no sorry do wasing lebo tinggal do check taki ngon sal do kawir mai na koro mai mbau ya modia ni modi mai o tuginia ina ron lebo tunga ndo mona ko nga me potule watu
tuno ko engais ko na status ya ko na status ya kai baka e mandu ataka ko me laurai ningan rewa ko na bibu ni kelu ni kala ko sasin dona ka tuba tuno ko udidi balu tolo ko mentari layo ka bona kelo singin dona ka yo I'm just a mere human being. I have nothing. Oh, bina kata mengrabi na nungong. Kau ban taka kino kau indo na phrase tu na kau biau. Ngau indo na kau babuli debe na kelo. Na bambau tonggo. Sida rula no kadea. Yo sare dengan nunggu bos ni kana sutabi ko. Viang wika. Kau talentos dora bono. Kau na kaya. Do tu kunya lutak na turango ni sutabi kau na kelo. Meladaba. Ni tangido kau na kelo. Ni kilau kau na nona ibambula na nona baga viengu na nona bambula itunga bechisu. Ini natural marama na nomu sereki baba kasama bayang utalnga tundondo nga bichisu. Siang talindo na bonua, roda miao. Siang talindo na bonua, utu na tale. Literally siang talindo na bonua itu kinu badengu bichisu ndondo nga. Kuni ambito tali chiko ndona plan B, plan C, plan D. Say option tali. No, there is no other name. That is why Jesus is called and itu ni bango na simsudu. He is the reason for the season. Balnadaba because our salvation comes from Jesus. Nangoni turangan dondongo Jesus. Arto unda betiko na baka ni sipi. Saya veni na tugu melo malangi. Me tugu na bertondo kaku ni rere. Raida sa kauta mai bi kemundo ndo ni tugu binaka. Do reki bale bukina ki rakeda ngana tamata. Sa sudu bi kemundo na singongo na koritebita. Nai wakambula the Savior from what God tala. Savior nino mumbula your spirit, what you got in your soul. Savior of your marriage. Savior of your financial crisis. Savior of whatever situation that you're going through. Tunubango sa sudu maingo na ibagambula. Koya na Kristo na turanga. Nona kalau tunubango na boltambo. Baro rogo na besa na kitanga. Edaki sara. Wewi na katirawa koy rakay burbura. Salomani koy na tamata. Au tine chuko na leso ni singbina ni kuwa ni wa da butu chuko na boso ngo ndambi chike indua yuko lago duru chuko na ngam ndrendre de yuko mbeka indua na tambangone. You are youth and you are going through so much and you don't know how to share it with anyone else. You are sitting here with a lot of secrets. Ndambi chike you have so much secrets. No one else knows your secrets. Kila chunga ngoro walo mbimbi tegi kuchiko sama indomo bula wabu chinga kina rere chikina sale wabu na medab sale mata utaletu na singin raw ni kadi wana kalo yana kalo ngan rebi ko na singin nani ko ono sulen dona ngo abuno da banga onda bitukina ngore ubina katamu ko dabutan dona no mas na langa tabi kan dala matser indona ser au sini bina katamen do itu daki sido la maike ena bugni ngau nan don makachingo au bina katanga mo ka bona kalo here I am ngota lo yau au bandi nandina taka ni ngan rebi kimani badar kalau sindo boso ba Italia e ba sudo mana ibuna ngona kalau mbelete ni kila kwa ndona lubengwe bina kata chiko me baka dengui me sotabi e bina kata chiko me rawata na mbula ena matangani ko and that is why He has sent me to deliver this message to you. Roma binaka, He cares. Nugumbula turanga sa ambula dasar nga, koe weka He cares. Yo talatal nugumbula sa ambula mboi dasar nga, koe etukuna bia mukabi ko He cares. Au sa takabe lebo na kadala, au sinikela na buso chibadaba. Kana kalau mukabi ko na kabi na matakani ko He cares. Koe kau waitegi ko. Yana matakani kuwa damburan dono no mamasu baka tu sai ko bwa ke osa sanga chiko mamasu tu na ngaba na bosongo turanga o ye utalingo au biambula ndambe chiki o tobi mati chiko na kalo erida makao chiko na mati ngori kosa kila but he's waiting for you but na kalo na sin reni zakazaka ke baka iko mbesi ni binakata so sini kawaitaka me zakazaka ko na nombula tukuna ba eu tobi mati chiko ngandreba mo bambulai au sa tungo e matamuni meu sa rongoda ga ba yo ni kina no muni bossa oni sa mai tuku kina biau na vale o chiso
Se thabanga nandragini mbula iko lago dhuruma. Tukuna bwana kalo. Kuni nanuma ni nonda masu era nda masu ngani nda mbula chiko senda lotu chiko senda mbula chiko mbeka na mbula ndondonu siang. Do masu ndina na masu masu mai na loma ni mbutu mbuto baleta na ngandri ndino bwana kalo. Ke ondambi tuku ke you are in a mess right now. In the midst of that mess, cry out to him. Lord, I want to be saved. Au binakata meu bambulai. Na wale buchisu. Ki mai beta na wa bina bina ka ke muni na ni mami kalo ena single bu bina ka ni kuwa ena bengangani masu sa labi teni bi ke muni gorina ngangani masu ni turanga marama dhorbo ke na ngonelewa that they are responding to your message and your call. And Father, we know that you are awaiting them and you will embrace them. You will receive them and you will heal them today, now, in Jesus' name. I'm sababi ni binata wale bu ni sabo sa pag doon sa wikiman. No muni bosse na kauta may wikiman minambula. I'm sababi ni binata wale bu na turanga yan na marama yan na dhorbo ngone leo ni sulsul. O kwe sandolo banelon ni semata ni wikimuni. Binawale bu na no muni na veibambulai wa mabotaka na maboa. Suliata lendo na inui ni vei barara mata itale ya na singele binakani kuwa ni rokobi kando kai ki mami masu na dai chisu nei mami turanga nei mami wambulandina ndondonga.